umuntu yemwe ndavuga umuntu disi ndavuga umuntu burya ni ishuri ritarangira. Umuntu ndavuga umuntu yemwe ndavuga umuntu disi ndavuga umuntu burya ni ishuri ritarangira. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urwo rukundo turabaragwa. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urwo rukundo turabaragwa. Ukamukunda ukamwiyumvamo, ukamumenyera ibanga, ukamubwira ikibazo ufite, ugahera muri salo ukageza mu gikari, ukabona ateze ugutwi nk'ushaka kubikemura. Hacira iminsi ukabyumva muri rubanda, yohoho 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 yohoho, burya ntiwamurenganya kuko nawe ni umuntu. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urwo rukundo turabaragwa. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urwo rukundo turabaragwa. Inshuti yawe wabona bidahagije ugahamagara n'imiryango, ubabwira ikibazo ufite kugira ngo bakigufashemo. Bajya kugusubiza bakagusubiza bakwikiza. Bamwe bati madamu wanjye ari kwa muganga, undi nawe nabana ku ishuri babirukanye, undi nawe ati n'inzu bayinsohoyemo, abandi nabo bati banki iri kunyishyuza, abandi nabo bati n'ibiryo biri. Rimwe na rimwe ugasanga bakubwiza ukuri, cyangwa se ugasanga banakubeshya. Yohoho yohoho yohoho, burya nabo ni abantu. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urwo rukundo turabaragwa. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urwo rukundo turabaragwa. Nimureke dukundane kuko Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege.